Za fasade zgrada odgovorna je Skupština stanara, odnosno stanari koji žive u tim zgradama. Kao što je poznato građanima, svi su stanovi otkupljeni, prema tome više nije nadležan nijedan državni organ da održava stambene zgrade, ni iz polja, ni unutra, već to stanari. Ako dođete nekom nastane šteta, onda su odgovorni stanari, odnosno Skupština stanara zgrade. Mi postupa inspekcija komunalna i građevinska u slučaju da negdje stvarno to da dolazi do ugroženosti građana, sredine, ulice, mi tu postupamo po službenoj dužnosti, a postupamo i po zahtevima. Onda donosi inspekcija rešenja prema opet Skupštini stanara i prema vlasniku zgrade i ko uradi, ko ne uradi, onda mora i prinudno da se izvršava, ali opet o trošku Skupštine stanara zgrade ili pojedinačno prema svim stanarima. Tamo gde mi postupamo, to ti odluka prema komunalnom redu, za fizička lica je negdje od 2.500 do 25.000, za pravna lica je od 25 do 150.000 i za preduzetnike mislim da je negdje od 20 do 100.000. Još da zamolimo građane da stvarno održavaju te fasade i spoljašnjost zgrada, jer to je njihova obaveza. Da ne bi pravili troškove i ostalo, a i da zamolimo i vlasnike, privredne subjekte koji su vlasnici zgrada, ima ih u gradu, to možda vidite i ovdje na ovoj zgradi, da već opadaju fasade, da povedu računa o tome. Jer bolje im je da to odrade jeftinije nego da plaćaju štetu gde nastupi, jer vlasnici, ponavljam, vlasnici zgrada su odgovorni za svu štetu koja nastupi, a nije grad. Grad je odgovoran gde su njihovi objekti.